Radili ste ili radite? Analizirajte okolinu i potrebe ljudi. Kreativni ste. Imate ideju. Realizujte je. Korisnik sam općinskog poticaja i danas sam uspješan u svome poslu. Preporučila bih i vama da iskoristite svoju šansu, ohrabrite se, pokrenete biznis i radite. Nakon nekoliko firmi u kojima sam radio, ovaj projekat me ohrabrio i pomogao da danas stanem na noge i da krenem da se bavim poslom koji volim. Pokrenuo sam autopraonicu, pokrenula sam frizerski, pokrenuo sam pilanu, pokrenula sam agenciju, otvorio sam autoservis, otvorio sam frizerski, otvorila sam burekdžinicu, zaposlio sam 2 radnika, zaposlila sam 3 radnice, zaposlili smo se, ostali, opstali, radimo, borimo se i živimo u svom kaknju. Uz pomoć općine Kakanj, projekat Pokreni svoj posao realizuje se od 2013. godine, od kada je i pokrenut. Cilj projekta – pomoć mladima u samozapošljavanju. Do sada je vlastiti biznis pokrenulo 250 korisnika. Zašto ne bi i ti? Pokreni svoj posao u Kaknju, a općina Kakanj će ti pomoći u tome.